Hello guys, kakaaro, walay ibang ako, at si kayo yung magano, yan, naaralan nyo mo, no paano titiknik. Kasi naman lolo ka sa ng miglog, nanang nagaygay, aga nabubuyat ni kwa. Kanya no, panag-apag, kulang, natutumot kasi, awa. Kato na may abantayan ko, TikTok, salin tayong gawa, no, tuwa, no, legit. Katon, iluto tayo, do panon to. Ngitaan, sila ko mag-alami silin ko, medyo mabayag ta, sinasilang ko ipapita, medyo matakot ha. Aliwan matik kasi. Ngitaan, mapuila, medyo makal na labat so apoy tuya. Katon lang ko mag-alami meatloaf, katon iyan tayo tapo. Kasama dyan silin, kulay apoy, pero pangkal na tayo, tani medyo alabas ko'y apoy, atan itapaw tila. Amay meatloaf, nga iluto tayo, alagaran tayo unalsa, kaya ko no unalsa. Umpaway lay Pedro, yapuan, sa kung tanong namot si Pedro, umpaway. Alagaran tayo unalsa sili, kakaaro. Natuwa may abantayan ko TikTok ya, unalsa may meatloaf, panatila na irapan, aga nagaygay, aga nabuya. Pian malaem. Katon alagaran tayo silin ya, unalsa ya, so meatloaf. Natuwa may abantayan ko. Katong kakaaro, bantayan nyo maong. Ang kayo unti kiram, nang nyo maong, natuwa. Ang kakaaro, singa nananang kula. O, naalsala, may meatloaf tayo. O, bali-bali alsa to ni man. Tuwa manaya kakaaro, unalsa may meatloaf. Unya sugawayo, tapiano malaem. Unya labas o bilay kakaaro.